tu nin chigari hi ga aveuti lempun start ti mo problem chu start jong ha jep jin ka yong ka he ti kai sa gut ti ka be accelerator hote accelerator ki ching ning so misfiring mang chi dinga ma silencer pipe ki thing jing wet mi chun la cha pa out to ki to bang ning de check jin lai ba chana check jin lai scan ball to ute cứ ki kai cứ ke waiting fail ngay chị mà hình cho họ để cho họ mà fail file soát bảo vệ chứ này hi chi cho forget loop hi common ubd function à bona fail access field ti là na re chabi la ki on ta na khai ga la do en lang chi su to te mo khami scanner a chu chi thei pon cha generic simple code reader mai hi scanner ji chu ham hi lawa agari lang ham na familiar china communication error boita be le scan ki board thelo ha hi anap na pe ham ti chu code ski be thelo de hi because ko ma kha be signal chu be de hi stile communication line chu la thing cell kit scanner chu scan do de chu signal hoi scanner ki su tu hen cha communication line hung de hin anin a very clean signal ga close up mute I tabang mong hi ham auto trigger set khulai no koi lo le hoi bang hoi sel ling chabi set na hai ipp le spark ho thau ho injector chu chi nam ti ve uti spark plug ga ki sat do thit de chet ing lang chu shall I take this one okay test lại thì ga koi leng test lại ka koi ta ka tu pan kreng boarding la hu me hungam pa la lam ve du ta khale botak khala ui still chun ignition pha a spark yong chi a hai lang pa ga ve ki nu te khat pa bang hi lai sa do di ti le a ha je min ye chun cha hung pa hi plug kep jo ka sa do hi pa la lam ve ki nu te khai bol ki no khala good enough ile chun spark is available to hi pipile la ya hi injector khat ni thum li ma hin injector ho aku thau ki kap lu ne nam te ho ve ki de yeng hi chirilinga chu ti hi ki ve thelo hi ji chun scope ka su tu ki de ya hale linpu nan bolding injector number 4 ve ma shouting 3 2 1 achieve te hale botak ngayo I am mistake kalian bolkinok kasi injector chu kichim na chaten laya ham khat khona ga po do ki khulin mol ti dan ta ho chichila chun thau ai ta kap ne ti tho he number 3 na ga koi ti ne ta number 3 na chu kadang ki nam number 3 na jong thau kap ki la mol pu na ting le number 2 na chu ga ve ki ta number 2 na jong mol pu ki number 1 atsai na alright number 1 na jong mol pu ki chu chu le chun
spark uma siteng le injector ang thau ke kap kit wang gari ke su lo dan de o bashing a ke pat de lera scan jong ki ball thei lo thau jong chi thau spark jong chi thau compression ka check de spark plug ka vet de ep bashing a ke pat de yung na de zim le he mel hoi plug ko ka la do sa ding plug wa cho ka in do in vet sa nai ti a mu chu plug wa ma cha ti lo dis ne akang wang min chi wang overheating mai le kilo me chi thau tha samaham hui tha samaham ipile khai compression check ti ta hi compression kan check funding at least 125 hel te di ya bodak ya halet okay hel number 3 ball te bodak halet number 3 jang okay second bodak halet tasted good bodak halet okay lechun cylinder compression wang ahoy le engine compression wang pha pilai fuel injector hoy vet de len po sa do phat phat de pha wang chu ka test do ha ya okay he do sala injector kala do tu ta hi chabi khamai ni on ti an phu do da mang ka ni an phu do le kap de chabi on mai to awa pp jing kho ma ha kreng bor ta kreng khaila still chun as thawona chi kit thawai la e piti da na chu gari chawai ha tuiwale kabuna da ve chire acha na tin di jaw le hai the ki ne che ran koi ne igare ben chula compression uma thau uma spark uma si ale chun gari chu hoi ta thai jal di tin a hen a he wanga chu hoi ta thai jal lo hi ji ja chu scan la ki bol thei lo ipikun ham ke thei lo ya chu ma timing issue dam ti hi ka gin cha le in ya chun timing ding hi crankshaft to camshaft sensor min any waveform chu vet na di ha di lo ham ti chu capture di jing ke chine dinga chu engine timing sensor hi chalaya khat min hi chi camshaft sensor min ke because ko pasu to ta hiwanga anoi langa khu sensor khat main chu la ka lang pe a ho ma hin ya chu la sensor kha ho zo se chu la isem a helu ne ya anoi langa ka pha zo lo sensor pa ho chalanga ko na prop ka board ta ho chi pen kha ma ka in wiring diagram ve dijing okay I have all the wiring diagram here see here ding passenger vehicle Maruti Suzuki adinga chu chi hi SX4 a chu ECM wiring diagram hi ka holes 2007 model hin chi hi se pen ta chi hi ka hole chu crankshaft position sensor ka hol camshaft chunga pa chu kamu ta noya pa chu ta mata chi camshaft sensor signal chila chun langa hop kamu ta a color chu red le yellow ya CKP chu la chun crankshaft position sensor hin pink color issue terminal number 51 no not 51 terminal number 21 silachun sa si number 21 se chat ide
จะ cam sensor signal 20 hi ve na le i red le yellow ya di nai mo cha red le yellow na red le yellow aka kwai ta di ta hi ba na chu hojita CKP sensor ku pink color hiya hi chu connector chu lang anoi lang pe hum hi ja chu abai lama chu lai he ka su to ding chi connector hi chalai connector detail hoi chun hojita hi chi hin na hi chi 21 na hu he chi 21 na hu pink color chi di ya chi di yang chi mu the mai de hin pinga ho ka su tu tai chi le chun sensor 10 is okay hitai to hi katupan khabe gari start hin bolin tin timing chu feel je mai daham ti chu have waveform chu capture phophan tin chu study na bol ta bota khaile chi ve na le petan khat chi hi asan pa ve na hele chun 2211221 ta chu repeat hin na tela blue pa khu ve jong le chun atam single atam blank atam single atam blank atam single atam blank ta chu pattern hi repeat hin na ewang chu hi chi hi maning apha mong nam this is good timing ham this is bad timing ham ti chu he na dinga chu apha khat gari danga khat kelado pet ngai de kamu in chi vela chun sorry 2211 na atam khat atam blank atam khat atam blank chu hi in sitan ki bang set a hi wanga so alignment khu be na la chun blank pa hi to hin ni pa ki to he ha sorry lama tang okay be na la chun blank to khun ni hu ki to a single to khun khat khu ki to hin anga be na la chun blank to ni ki to di hin la he alignment di talo single to khun khat hung ki to den chong ki pel ta na chen jang pe na hon talo hi ki pel thon aju chi la chun confirm ta engine timing akitu tapoi tin timing la phat du tin tai we will see once we tear down boys kaga thapla lew engine hi chu 2007 ki sim sa mong de ya cha gasket material ho silicon gom ho tamwal wal jing hi chu pi ham tia hele hi cho hi atam be se ji a hi ahal ho hi lu na oil pump binga pickup tu binga athisan chi dan ke su talo hi so ji ja chu timing chu fail lam khana mai the agin yong chu thi gin banga king ying ha acha chu he a simple silicon can also cause confirm wa hi line tabang issue hi cause the alright timing cover chu ke hong do tan to hi cylinder number first hi top piston top ma ka koi chu iti ke nam ti le laya hun oh my god sa dot ke kai khat huna sila he to cha dipin lok hi akitu ala chun cylinder number 1 na piston chu top ma ding hom pai lu ti na ta sevel hom pai ta lo in tele langa cam shaft te ni be na la chiwang hi ka bet jong la timing fail ai tai cha ma khu ve lo chun 2211 chu enjoy ithil ve nu red color pa bham 2211 ta signal hung che hin hi chi ipin detect bol ham tia le hi chi crank shaft cam shaft sensor len chi ma lai hu be a aki pe ten le khun cha line ke kai ten ni aki tat pop khat na ho hi ten le blank khat pi ja aban ahung kit ten le blank khat pi kit ja aban ahung kit ten le chun blank ni tia ni na 2211 tia sa pi ji hin velo chun langa khat pa jong hi ve na hele 2211 na si repetition chi na sile chun ama ni hi ki bang hin a timing la chi ja sensor khat se ayong la chun a hi nge ti chi a feel chu pi ham tia le chun cylinder number 1 piston
stop hita hi wanga chu chi hi na di ta lo hi chilanga ni ki kai na la hon arrow khat be te hi chu khu lang pang hi ding stene langa hu chi hi thama achung jama de chu le chun angat na hi ki tu lo chilang pangat na exhaust lang pangat na ki tu lo lang hi ki tu mai hi wanga chu ki wa jep ya chun hi ya chu ki pel thon na hin oh yes hi chi hi we will time the engine and then hopefully this will be fixed later acha tu wang chu silanga amta chang lang kota ti sun ta len to kan hata timing kito akala aitan alright zangen ka bolovin punggel lang hitain ta chu ka he china na uhin engine oil wang ka sun lu lai ding aji chu jingka tin bo no ga di hi ji chun gasket gum ho kinu hi ji chun ki chai ta jingka ting le wang na ve taw te the next morning engine oil ka sung ta win then la ka hin start do tai in onu clutch slow let's start motek woohoo okay ta chlang akulong yong chat ta lo hola tim beta we went for a test drive in the morning and ka veng mo hi anuk jidan da ne ade lo mo ade lun cha no mai chu no ma no po chu veng nom ta chu me tên sai to hin na la na kin deng hen lang pha long chi chi le na hung ki khang to che di ya gari chu apham ham ta in timing chen wang adal in tua chu ga sim pai ding chu la phat to hoi lo ji chu pai in pipile ni ten hung ki la do wa vut na tol theu te vum